ni bibiri. Alright. Thanks. Kuko uhita umushishito wayo tubara gutya akazana gutya tukumva. Ni gatoya. Ni gato. Ukagira gutya. Thanks. Twongeye kubaha ikaze guys, mwe mudahwema kutwereka urukundo mu video zacu dukora mu bintu byose tugerageza kubakorera iby'agaciro. Mu by'ukuri tutabafite subundi ibintu twajya tubikora tukabyirebera. No. Niyo mpamvu rero dufiringa amahoro, niyo mpamvu dufiringa urukundo rwanyu. Ni ukuri inkunga yanyu turayibona aba mu bitekerezo mucisha muri comments. Iby'agaciro turabibona kandi tuba twumva bidushimishe cyane iyo muri kwandika comment, like zanyu ziradufasha kabisa, tuba twumva nyine ibintu byacu twakoze byageze. So ni umunsi rero tubahaye ikaze, ni muze tubanye muri iyi video. Uyu munsi tugiye gukora iki? Ni video challenge. None duko twabonye amanota meza. Ya iyi video none irarenze. Ndabizi ukunda amafaranga, nanjye ndayakunda, nawe urayakunda. So akosa amafaranga dukunda, amafaranga dukoresha buri munsi. Na amafaranga ni buri mafaranga bashaka kuguhereza inoti fasha kintu gatoya. Ni buri mafaranga bashaka kuguhereza ino mishandike, iyi ni mishandike. Yakoresha ino mishandike. Bakaguhereza inoti utari kureba twagukinze igitambaro mu maso. Ukaba wavuga ngo iyi noti ni iyi ngiyi mpaye. Just kubera kuri kuyitacinga ukayumva. Ugahita uvuga ngo iyi note ni. Okay, niyo challenge tugiye gukora rero guys. Urabona ko dufite inoti zose z'amafaranga y'u Rwanda, zose zino note dufite hano nizihagarariye amafaranga yacu mu Rwanda. Dufite 500, note ya 500, dufite inote y'igihumbi, inote ya 200, cyangwa muri kuyibona. Dufite ni note y'ibihumbi 5, iba yitwa imfura ya Beneri. Cyo barubizi ko imfura ya Beneri. Yego. Ara namwe ngo yitwa n'inyama. Iyi ni inyama. Iyi rero yitwa ikinyomoro. Kino ni ikinyomoro. Twajyana umwana muto kandi nshaje. Zibundi n'imvugo z'abana batoya ngo bazihibye amazina. Iyi ngiyi none bayita ikibabi. Ikibabi nanjye ndayihimbye. Iyi ngiyi bakayita yita izina nari. Yita izina. Twabonye ikibabi tuyita ikinyomoro, yitwa imbuto. Alright, nice name. So nize rero ko ubundi gukora ku mafaranga yo mu Rwanda bisaba kwigengesera, ucunze gatoya bishobora gusanga bigize icyaha. Twizere ko ibintu turi gukora right now bitagize icyaha. Tugiye gukoresha no mafaranga mu buryo just bwo kugira ngo dukore challenge, ni video challenge, nta yindi purpose no kugira ngo duchallenge ngane ntaga. Nizere ko tugiye kuyakoresha mu buryo bwubahirije amategeko. So yes, reka dutangire video yacu rero. Amategeko y'uyu mukino guys ni ukuvuga ngo aya mafaranga muri kubona mfite, madamu ndamukinga ndamuhambira igitambaro ku maso, hanyuma nyamuhereze, nzajya muhereza imwe, none hatubwira ngo umubare w'aya mafaranga ni uyu nguyu. None wangana niho akarusho karimo, amafaranga ari buze kuvuga azajya hita yagumana, azajya hita ya keeping. Azajya hita ya keeping. Ni ukuvuga ngo urumva ko ntago ari umukino udahemba. Witeguye ite? Urumva bishobora? Ndabishobora ndagutsinda ahubwo. Nibyo? So ikintu tugiye gukora guys, reka mbanze nyaguhe uyakoreho ntaragupfuka kugira noneho ubanze uyumve. Ndabishobora. Okay. Mukino wacu rero atangiye, ni ukuvuga ngo ikintu tugiye gukora ngiye kuguhambira amaso kugira utaza kuza kuba uri kureba. Ntuhambire cyane. Ntuhambire cyane. Yamari.
turashaka ko nta gucitinga kuri so guys ndangije kumuhambira amafaranga yacu rero nangaye mukino ukaba uratangiye. Aha. Yes, amafaranga tugiye guheraho nayahera. Uyumva ute? Okay, twagiye. 1, 2, 3, let's go. Ote yacu niyo ngiyo ya mbere. Niye. Yes. Mungkin benar-benar enggak. Okay. Igihumbi. Igo nabikoze. No. Ntabwo bikoze. Uzana reka nsubiremo. Oya ntabyo gusubiramo. Ndaguha indi chance. So, ni kuvuga ngo murebe yarangaye. Alright. Yari bitanu. No, ntabwo ndi kubwira umubare wayo. Aha. Twagiye nanone. Note ya kabiri. Akanote koroshye se. Akanote ni igihumbi. Are you sure? Yeah, I'm sure. 100% ni igihumbi. Ntabwo busy. Kutambwira. Watsinze. Kimwe. Ni cyane. Urumva ukibika. Oya ndayaguhereza nyuma. Okay, igihumbi ndagitsinda. Ntabwo ari igihumbi. Nabyishe. Ntabwo ari igihumbi twagiye. Usugo muri kumenya. Twagiye. Inote ya kangahe ya gatatu. Aya mafaranga ni 500. Are you sure? Yes. Are you sure? Ni 500. Are you sure? Ni 500. Are you sure? Yego. Are you sure? Ndi sure ni 500. Alright. Susindikira. Iyi si bitanu. Wibaza avuga. Iyi ni bitanu. Alright. Ayona. Ntabwo zirarangira. Note ya nyuma. Note ya nyuma. Ni bibiri. Alright. Etape ya mbere utsinze inote ebyiri gusa. Watsinzwe inote ebyiri. Wakoze inote. Ntabwo uri kureba neza. Ya ni ukuvuga ngo wowe muri aya mafaranga yo mfite na yanjye na wafasha ayaba yatsindiye 500. Yafati. Noneho anga aratsindira. Iyi yagutsinze ni yagutsinda. None imfura za banki koko. Nizo. Amenshi nukuvuga ngo amafaranga utsindiye ni 1500 mu bihumbi 8,500 tsindiyemo 1500 only. Ibihumbi 7 biragutsinze. Adusubiremo. Okay, uyu ni njyewe none. Njyewe ugiye gukora. Ubwo ntsinda 1500. Okay. So tugiye kuyakoresha turebe natwe.
twageze mu mafaranga uransinda. Ariko ndabanza nyumve. Yumve se igihe wayakiriye ntiwayumvise. Kanondere nyumve neza. Iyo tugeze mu mafaranga uransinda. So haruguru rero. Ntabwo ndi kureba. Igihe muri aya mafaranga yose nabashe gukora 1500. Nawe uriteguye? Ubwo twageze mu mafaranga nababwiye ko ushobora kunsinda kubera ko ubujyanye n'amafaranga ubu iyo cyaba ari igiceri ubukiza. Okay, twagiye. Uriteguye? Urumva witeguye neza? Vuga ngo neza. Utabivuga na vibe warufi. Neza. Ni neza? Yes. Urumva witeguye neza? 100%. Kananye nyacange, nongera nyacange. Sibyo? Tuyacange. Okay, twagiye. Okay, uriteguye? Urumva witeguye? Yes. Mwayibonye ngiye kumuha naga cyari abani udushirije no gushyira ku mubiri. Iyi ni inoti. Iyi ni inoti. Iyi ni inoti y'ibihumbi 2. Akira niyumve. Iyi ni inoti ya 5. Twagiye. Iyi ngiyi nangahe? Inote. Ini note angahe? Ini note y'igihumbi. Akira. Note ya ni ya 2. Okay, twagiye. Iyi note ni ya nyuma. Thanks. Kuko uhituye mushishito wayo tubara gutya akazana gutya ikumva. Ni gatoya. Ni gato kagira gutya. Thanks. Kubwira amanota yawe. Alright. Murabonye ibintu dukoreye.
amafaranga koresheje irihe banga kugira ngo wuzuze ijana ku ijana ibanga nkoresheje kuko yakozeho bwa cyane nakozeho cyane ariko n'ubundi ikintu bita amafaranga ku muntu w'umugabo nta mugabo ushobora guhereza amafaranga Utsinda nyine ufate umugabo uwo ari we wese urabona hanyuma umukoresha ikintu kizana ko abagabo n'amafaranga rwarahise tuba twibuka nabikoze byose narakujijishije mugarura iyo naguhaye kugira ngo ndebe ko urayumva urambwira uti ni bibiri mana wenda amafaranga muri no mu maraso thank you so much guys ntabwo murabibona ukuntu agakino kagenze meilleur bite okay umuntu wabaye mwiza muri iri rushanwa umuntu ubashije kwegukana rino rushanwa ninde it's me amafaranga yose abaye ayanjye ariko wowe uraza ndaza kuguhamo ayangaya reka nguhemo ayangaya sibyo reka ntabwo ayangaya kugira tugire fair play sibyo ubwo ugize 3,500 njye nsigariye 5 nta kibazo no kugira ngo just yishime akagenda babaye ngo ntaye ngo dukeya yes reka rero dushimira abakunzi bacu twabanye muri iyi video ngira ngo aka challenge murakabonye ese wowe aho uraho baguhereje inote wabasha kumenya exactly note baguhereje iyari ubaye utari kureba so ahangaha reka tunahe n'agaciro hano tuboneho duha agaciro iyi video tuyiture abantu bafite ubumuga bwo kutabona abantu bafite ubumuga bwo kutabona reka tubaturiye iyi video kuba ufite ubumuga bwo kutabona ntabwo bivuze ko brain yawe cyangwa se umutwe wawe udakora neza just ni ikibazo cy'amaso gusa ariko ntabwo ari ikibazo cy'umutwe so ni ukuvuga ngo rero iyi challenge just reka tuyiture n'abo bantu kandi aho muri mukomeze mwe motive kuba amaso yawe atareba ntabwo bivuze ko ubuzima bwarangiriye aho ngaho so reka guys reka video yacu tuyirangiriza aha ngaha mwakoze cyane kubana natwe mwakoze cyane kudukurikira ni iby'agaciro support yanyu mukomeze mudusupporting ijambo rimwe kuri iyi video umunsi twashatse kugira ngo video yacu iba ari funny ariko urabizi neza ko ntabwo twakora ibintu biri funny gusa hatarimo n'amasomo kugira ngo ngeraho. Alright, thank you so much guys, see you on the next video, peace.